فرمان زمانپاراستنی ئێوەیە هیوادارین پابند. بۆ ڕێکلامکردن لە کوردستان 24 پەیوەندی بکەن بە کۆمپانیای ئۆری میدیا. برای کردستان 24 الباشور کردستان افدامه باش سر ساعت 5 نوچه جوراتین پیشکش کردن دست پیک جیب گرینگ ترین سر نوچانه می دست پیک سروک بارزانی پیامک درباره پژراندن پروژه سا قرضان بالاف کرو راگهاند جاره کدن آلین شیعه و سنه مذهبجی خنجرک لپشتا کردان دان و بودجه و رزق خلک کردستان وکه کار تک فشاری دو جهریما کردستان بکار آنی هرما کردستان 29 کس سندن به ویروس کرونا جان خوش دزدان زیادتری 1100 کس جی توشی کرونا بون لعراق جی زیادتری 3000 کس به ویروسی کتنه ایرادای روشا سوری روجاوای کردستان شانده که انیا آشتی و آزادی روجاوای کردستان دل اپوزیسیون سوری و نونرین هر یک جه امریکا و اروپا ل استانبول ده بجوان وزیر دروی روسیه راگهان چاودیرین ترکیه در باسی قرباغ نابن تنه پریا فروکین بفروکوان که چاودیریه بکن گرنگ ترین مجار پیوندین حولی رو بغداد تایبتیجی پرزگیری کوالوزیان دست بیتکین سروک بارزانی پیامک درباره پژراندن پروژه یاسا قرضی بلاف کردن و افجی دقیق پیام سروک بارزانی اپ ناو خدای بخشنده و مهربان زور بدلگرانی و جاره کردن آلین سیاسیین عراقی به شیعه و سنه مذهب لجواتان نونرین عراقی خنجر لپشتا گله کردستان دانو بودجه و رزق خلکی کردستان و که کار تک جبوی فشار جبوی سر هریما کردستان بکارانین افجی حالت اکیده کو دمی بوری دا چندین جاران رکفتنت نیف بین حکومت هریما کردستان و حکومت عراق فدرال هاتین امضا کرن لی رکفتن نهاتین جبجه کرن امجی و یاسا جواتان نونرین عراقی کو بیل برچاف کردنا بنماین شراکت و رکفتنان هاتین کرن به بابتک سیاسی و جبوی فشارین سر هریمی و سوزادان خلک کردستان بینین کو برو واجی بنماین شراکت و توافق و هفسانگیات نیف بینا پیکاتین عراق و جورکیه کو ایدی برف شرفروشی هر واسا پرزگری کو آلوزیان چه هر واسا دیار جیبو کو او بریا دمی تایبتی بریار خود اینال سر دجاتی کرنا هریمی و همی دمانجی بوی لوژیکی تعامل دل دستور و رکفتن و ماف و داخوازین گله کردستانت کن الویری پیزانین خوین تایبت جبوی هفدنگیان نونرین کردستانیین بغدای کوب هلوستکی هفبش دجی و یاسا جواتا نونرین عراقی راوستانه او هلوستیوان جی سپاسی و دستخوشیه داخواز جی سروکاتی هریمی و پرلمنت و حکومت هریمیت کم ادگل نونرین کردستانیین بغدای و آلین سیاسیین هریمی پیک ول سر وی بابتی بجون و بگهنه بریارک هفبش بریارک بدن کل آستا بر پرسیارتی با جبوی چاره سر کردن پرزگری کان همان دمش دا کرامت ملت ما بی پاراستن و سنورک جی جبوی وام رفتارین عراق بدانین کو مبز جس زادانه گله کردستانیه اف دقیق پیاما سروک مسعود بارزانی بو جگری سروکی پارلمنت عراق دکتر بشیر حداد بریا جوینا پارلمنت داخواز آلیان کرد همان آوای خولین بری سرداریا خود گل کردان بردوام کن گود جی بانکو بدنا خاطره سر و رهین من ينسبي ناكوكيان چه نکن بدنا آلیه کی بلا اف دم جمیرین مای نبنا صدمات جداهیه که زیده تتنیف بین آلیان دا لفراکسیونان گهنه دان داخوازا بشیر حداد و پروژه بی رازی بونا آلیه کردی و که دیار پسند کرن الآن الساعة 5:05 ئێستا کاتژمێر 5:05 خولەکە بەیانیە و کاتێکی پیرۆزە کاتی دابەزینی بەزەیی و بەرەکەتی خوایە لە خوددا داواکارم بەرەکەتی خۆی دابەزێنێتە سەر دڵمان و ئەم شوێنە و عراقێکی سەقامگیر برایان لە خولی چوارەمی پەرلەمان تا ئێستا بە شێوێکی باش و ئەرێنی هێناومانە
مامەڵەمان زۆر برایانە بووە و تەوافقی برایانەمان هەبووە هەر لایەنێک وازی لە داواکاری خۆی هێناوە بۆ و لایەنێکی دیکە تا ئێستا ئێوە مامەڵەیەکی باشتان لەگەڵ داواکاریەکانی کورد کردووە کوردیش بە هەمان شێوە مامەڵەی باشی لەگەڵ داواکاری ئێوە کردووە تکا دەکەم کارکردن بەم ڕۆحیەتە بەردەوام بێت گەلی ئێمە و ڕەوشی وڵاتمان ئەوەی دەوێ داناتر بین ئارامگرتن و عەقلانیەتی زیاتری لێمان دەوێت کارەکان بە شینەی وەربگرن و کردار و پەرچەکردار نەبێت خۆمان ڕادستی هەندێک پاڵنەری کاتی نەکەین کە لە بەرژەوەندی ئێمە نەبێت ڕەنگە بەهۆی دەمارگیری و جوڵانی هەست و سۆز بێت با ڕێگە نەدەین جیاکاری بخەنە نێوانمان بۆیە داوا دەکەم کەمێک کاتمان پێ بدەن دەرفەتێکمان پێ بدەن ڕێز لەم ڕیشە سپیان بگرن چەند کاتژمێرێک لەسەرمان بوەستن با ئەو چەند کاتژمێرە نەبێتە هۆی جیاکاری زیاتر لە نێوانمان وتنتظر منا المزيد من الصبر ومن التعقل شالی خواه سروکا فراکسیونا پارتی الپارلمنتو عراقی ویان صبریش بوی کردستان بسیار گوت آلیه شیعه مذهب پاوه که تندروانه دژی مافن یاساین هریما کردستانی و رکفتنات نیف برا حکومت هریما کردستانی و حکومت فدرال راوستیاینه موضوع قرض المحلي والخارجي ام وكي كرد ام اگر بشدار نبو باينه او قرضنات بو حكومتها اتحادي چونكو اساسا وقت كورونا يبو ام همي هاتين وكيلان كردستاني وام بشدار بوين تنافوي كومبونه ده هر بو هنديه ده بشيت حكومتها اتحادي برا بارك دستوي دا بي دا بين كردنا معاشاتا بس يمدي تيديه لان الشيعة تندروا برانبري هرما كردستان ونفت يعني ديارة نفت أو أصلا اتفاقيات برا حكومة هرم كردستان وحكومة اتحادي أو ديما هيك أو أصلا دجن يا دويش نفت يعني إرادة سياسي وانيا هي تايبتي همي بيكفا ك لازم هرم كردستان يعني تقريبا أم بيجين چه حقوق نجهيتا هرم كردستان أفتش تهمي تحذير كردنا ببابته 2021 يعني هذا همي بلانك كو او افريكا ديار بي او مديتي دي ديار بي او بلان همي بوهنديا دات كو يعني ناو 2021 دا محاوله كان كو او تشتواد فيت يعني بكرتو ام بيجين لا الشيعة او تشتواد فيت دفين تطبيق كان صار اساسي برلماني افرو اتناف برلمان عراقي دا توافق نمايا شراكات نفت توازن نفت يعني هذا دوام جارة سيام جارة محاولات كتلان الشيعة أو تشتي واد فيت ناف برلمان عراقي دا بسند كان موضوع أغلبية يعني أود بيجن أم أغلبية نتناف مجلس النواب دا هر قرارك هر قانونك هر تشريعك هر بروجي ياسايك مدفيت أم دي تيبارينين حتى أجر هيك موجود بن موجود نبن دي تيبارينين تایبەت مژارە ئەو پرزگرێک و ئالوزین پەکەکەت ناوا هەرێمێدا دروستکە وەکیا دیار دەمەکە کۆشکردنا خەلکێ گوندان ji بووی ناوا باژاراندا دەست پێ کردیە خەلکێ گوندên سنووری jî تایبەت ezberdارî mal û halên xwe dibin bi nirxekê erzan jî xaniyet xwe vî demî dafirûşin ew dibêjin pekeke ketiyet nava gundên me jî de artêşa Tirkiye wekya diyar dîfwana tê û em bi mal û hal baca şerê nêvbeyna her du aliyan li ser axa xwe dîn هەبوونا چەکدارên پەکەکێ li başûrê Kurdistanê dirêjî kêşa. Ji bilî ku pekeke herêmê mêhvan e, lê heman demê de bûye serêşeyeka giran û mezantirîn zerar û ziyan li welatiyan dayne. Bi taybetî jî xelkê deverên sinûrê gel Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê. Mam Ezzet xelkê gundê bêdihê ye. Ji ber hebûna çekdarên PKK û bordûmana balafirên Tirkiyeyê ew gelek zerarmend bûye û ji mal û milk û gundê xwe bêbar maye. Xwedê bera xalam gundên me teyara lê dan, top lê dan, evîdiyo lê dan. Me ne çeşivone ne wane. Xwedê me bê derkevî bes ne derkevî. Ere wela topa lê dan ere xwedê bêjim yê hotê xwanî ve xwanî ve peqoy, topê peqoy. Em milkê me hotê sotin. دوچم اوه بکیش بونی چون من اوه او جو خواب بکی قلبا خواب بکی تو بیدونان نسته تو حشمه پیال دو خود همه امر رف و خارج هستیم و من نخوال خاطر چون و جوره کودی کنیم خودیم بمون ji ber hebûna matirsiyên berdewam gelek ji gundên snûrî hatine çûlkirin.
چکدارن پککی جی چلوچیان خبردای ناوا گند و مالن ولاتیان دا. جبر ویجی به بردوام گندن ولاتیان جالی طوبخانه بالافرین شرکرین ترکیه و تینه بردمان کرن. گوب ویکی جی مال و رز و باغن ولاتیان دشاوتن و ضرر و زیان زور به بروان کفتینه. پکک که خوشبان منطقه دیر که خلک مجدی شد چیتا سر گندت خوا دیگه گندت خوا گند همی دهنا آوادان کردن وگو وگالا گندن مجبر اوریشو پکک نشیم چنا گندی ملک خوا تورا ملک خوا وکی دیجی توپ تنف گندید کردن ام نزانین پر بده 7 خانی توپ یه چون نیو خانی دو و یه آتینا پکاندن هک خلک که توی خانی و با حتما ببانا قربانی یعنی حتما کشتن سبب چه سبب پکک هک پکک لورانه به تو بالان جنایت کردن اما پکک شویر خوا دیر کردن خلک گندی جیده شد چی تورا ملک خوا من هک خوش ویری وکش مثلا احتمال او پیجتا پکک تویج نویره و هک پکک ویری نبیدن احتمال او چی پیجت نامینن کو اصلا کل ویری بدن آن ویری بمینن فاو بو خلکی گلک باشه و گوه گندی بارگمش گندی تاتین 5 مال نمایند گندی دا هچه رکا خواهی کو بیشن 10 دینار چه همه رکا خوب بینید نمیداد گندی داده اش گندی در کویدن جبرگف و مطرسین پککی دیارده کوچکرنا جگندان بو باجران برفزیده بونه چویه. لگوری هنزانیارین کب دست کردستان 24 کفتنه دناف برا 300 تا کو 305 گندین پارزگه ها دو که جبر چکدارن پککی هاتی نچول کرن. به طایبتی جی پشتی ایرشانه چمان که یا کل 4 ماه چریا دویا ای سال یا کل تیدا چکدارن پککی تین تک ریکا کاروانه که هزین پیشمرگی دا پخاندی و دیگل تقینه دا جی چند تالیکا و تقل هزین پیشمرگی کری. کش انجامه هرشه جی چند پیشمرگی شهید و بریندار ببون. مسئول محمد کردستان 24 گانی ماسه. مترسین پککی درست کنید نوا آخری ما کردستان دا گلک زیدنه و که دیار باجهری زیده جی ولاتی دن طایبتی جی او گندن سنوری اگر زیتر به حسمیت نوا پارزگاه دهوکی دا گلک گند هاتینه چول کرن زیده میل سر و مجاره چوانیا چاره سرکرنا و پرسیمه پراستین دکتر هجار بشیر سعدون شافدار سیاسی و مامستای زانینگه پای که راست خود دهوکت گلمده دکتر افدامیا باش طایبتی از بحث سردریا سال در باز بیا هری میل برانبری پککی بکیم گلک جاره هند عالی حساب بحث کن بجن او سردریا دم در باز بوی یا شاش بول برانبری پککیش بر وی کیجی پککی هر سنورک در باز کریه اف آخفتنه یا درسته یا جی او سردریا هرمی سردریا که برانه بویه جبوی عالی کاری کرنا عالیه که کردی توی دمیده نه بدلنیای و سردریا هریما کردستان گل پارتا کریکار کردستان سردریا کی برانه بیه اگم بزرگ نه میجوا بر پیاندی نوبرا پارتی سیاسی هریما کردستان و پککی ام دبین لدسپیکا دامازراندنا پککی سرکردین سیاسین پارتین سرکین هریما کردستان هاریکار بونه بو خباتا وان لبش باکور کردستان هر هاریکاریک هر پشتوانیک و او پیویز بونه اوانا پیشکشی پارتانی کریه دا بو هنده کو گله کردد مید باکور جی بشن شاد ببن و به مافین خوین روا بس لدست پیکا دا مزراندنا هریما کردستان لسالا 1991 که وره پککه بوه سرچاوه که سر ایشی بو هریما کردستان لقناغ زور دجوار دا هندی زانن پشتی سال 91 جی هریما کردستان وکو کیانه که دی فاکتو هات دانان لجیر پارزوانیا نیف دولتی و لحمی جا آرمانجا سرکیا بزابن رزگاری خازی و آرمانجا سرکیا کیان دی فاکتو او اکو پارزگاری لخاک خوب کتن چکی اگر تا خاک نبیتن تا وقت بجن رهند سرکی دولت بونه تجدز دی کواتا بردوامیا دکتور یا گرنگ ویره و اف دمکی دریجه هرشین پککل سر هریما کردستانه و او دی فاکتو هی اف یعنی سنورین هین کردستانه هر تش در باز کری باشه او آلیکاری هریمی پیشکشی پککی کری او خو گرتن و او پاراستن هریمی پیشکشی هزین پککی کری پاداشت پککی اوه بد جبر چه صدام چنه پککی حسا رفتارت گل هریمی و آخا هریمیت گل برانبری گلی کردستانه
والله حقيقة استصورت كم بكيكا قناعتا من الفيقونا غدانا حزبك سياسية اگرتوك خدان یک سنتر بریاری از باورد کم چندین آلیت جدا جدا چندین سنتر جدایت بریاری لناف پکیکی دا پیدا بونه هندکی جوانا از باورد کم بری خودنا وضعی حریم کردستانی و مراعاة وضع حریم کردستانی یا وی قناقت کن هندکی جوانا تصورت کم یتکفتین اجیر کاریگریا هندک لاین دی کو برداوم حول دادن کو کیشه بو حریم کردستانش الهمی آلیان و بو حریم چه بکن لوی قناق زور هستیار دا چله شنگالی بید چله دورین سنوری بید بله مادام حوصایه پککه نه او پککه اول دشپیکی هاتیا دامزراندن نهال همان هلویست نرمی حریم البرانبری پککه هی باشه دم نهات اف هلویست افسر دریا بگوهارتن که حتی نها جی حریم سرکرداتی خوبه حتی پیام سرک بارزانی جیوه بهمو آوایی که دجی شر براکوجیه نه باشه جبلی شر براکوجیه دوی چه سر دریا کردن هبه چون که مادام پککه هاتیا گورن بیت هلویست جی بگورین طيب جوي باراستنا قال سرق بارزاني في بله سرق بارزاني في قف كي مرجعي قال كردستاني سرق بارزاني بري خدته برجوانديا بالا قال كردستاني امش بير نكاين في قف كي ما حالتك تايبد لكردستان سوريا هيا الويري خريكه يعني براين مين كردستان روجافا بقهنا ما فكي لناف تشارچوا چارچوبه دولت سوریا دا سرک بارزانی هاریکاری که مزن بوده بو براین می کردی روجاوا بو دست وحینانا مافی خوب و پارستنا خاک خوب و چکرنا اداره و پرپیدانا یعنی دوزا گل روجاوا ما مش بیر نکن بابت شنگال و کشن دورن نافچه کردستانی در وی هرمی کواتا سرک بارزانی ویگاف که جبو برجواندیا بالا یگری کردستان به همین شوی که تحمل زیدرویین هندگ لاینت پکیت کرد و ما حول داد که اف لاینه بزبرنا و سر هشخو و اوجی مراعاة وضع کردستان هم حریم کردستانی و هم کردستان یه پارچه دیب کتن از باورم حریم کردستانی ویگاف که هر وکو سیاست برین حکیمانه یا سروک جناب سروک بارزانی و سرکرداتی پارتی و سرکرداتی حریم کردستانی حول داد بری که حکیمانه و واقعیانه کارهینانه او ریکا حکیمانه یا سرکرداتی کردی این جه بحث کن چه ریکا حکیمانه هیا بطایبتی جد وی دمیدا اف پرزگری کرد گل پککی بین چرا سر کردین یعنی بدیل چیه جبلی شری و جبلی ریکا بدان پککی که اف دستی وردانه بردوان بن چرا سری چیه قناعتا من يعني سرکرداتی هرم زور هاریکار بویا نسبتی پککی دویا الوی قناغ دا کو اوجی بريكا عندك هيزن كو لاين ايديولوجي و نزيكي باكيكينا لكردستان روجافا اوجي الفي بروسيدانا اوجي فيغافكي امريكا وفرنسا ولاين دي السرختن وهر كاركا دجمن كارانا يا تقدرانا كو باكيكا لا حريم كردستاني انجام بدات دبيته هو كاري هندي كو باكيكا زيادتر بيتا ناف بردن وکو هزکات تیروریستیش که امزانین بگم که لای نف دولتی و مبود منوید وکو کرد دولت زرهزن جیان پکیکی به یعنی دکتر از حس بیتکم هین حوصاد بینن چاره سرکردنا وی پرسی هریم بده دست هزن نف دولتی برنمونه امریکا یانجی اف پیمانا یعنی کرد بخو لهریمی وی پرزگری که چاره سر نکن گل پکیکی از حوصات ایدگهم بقناعة من بكيكا بخو لازم بقحت قناعتك كلي كدفيا جهن سنوريين حريما كردستان بدركا بيتن بشيوازكي كاركي بكن كو او جهه نبنا هو كارن درزبونا هريشن تركي السربان جهان
دویا مراعات وضع حریم کوردستان بکن بجا اواهین بیشن یا بر عقل پککه یعنی دی کار به سرکردات یک خویا هفدن کاره که وصاب کن شتکی وصای بر عقل یانجی پیلانه که پشت هیا از امیدوارم که هیزا لوژیک ظال ببید سر پارتا کریکارن کردستان و سرکردایتی و ما بین سپی و رشیدا هندک رنگ دیجی هنه برریککی که بشد برجواندین بالان حریم کردستان بپارێزن وەکو هەرێمەکە دەستوری دیڤیا پەکەکە وی کاری بکەت و زیاتر خاکە هەرێما کوردستانی نەکەوێتە سەر هەرەشین دەرەکی چونکی وەکو ئەوەلی مگوتی ئارمانجا یەکێ و دومایی که یا کیانی دیفاکتو و پارێزگاری لە خاکی خوب کرد و ئاماجین بزاوە ڕزگاری خازی دکتور لێ پرزگریکاش هەمیە ماستر vێری ئەڤەیە بۆ نمونە چ پەیوەندیەک نێڤبەینە ev dijatiya PKK û destêwerdanên wê nav axa Herêma Kurdistanê gel wê evan nîv şev çêbû civatan nerên Iraqê bû nimûne her dema sunne û şîe mezheban dît herêm mijîlî pirsek hatiye ji bo çareserkirinê derfet bînin kartên fişarê dijî herêmê kar bînin peywendiyek nêvbeyna her du mesela da heye bû nimûne bêhna pîlaneke dijî vê dîfaktoyê vê statuya herêmê têkirin taybet vî demî de هەرێما کوردستانی و ئێستاتۆ دیفاکتۆ هەرێما کوردستانی هەردەم لەژێر مەترسیدایە هیچ بیر نەکە ئەvە بابەتێکی استراتیژیە هەبوونە هەرێما کوردستانە عێراقێ لێ ناو جەرگا ڕۆژهەڵاتە ناوین وا پێیگا کوب دەستخۆڤەینایە هەمیگاوە مەترسیەکە یان دیو دیدگاهێ دەوڵەتên دەوروبەری کوردستانê مەترسیەکە مەزنە سەر ئاسایشە نیشتیمانیە وان دەوڵەتە کەواتە ئەو دێ هەمیگاوە هەوڵێدەن و هەرێما کوردستانی لە بن فشار و پرکێشە بیتن دا پتر هەرێما کوردستانی بێتە لاوازکردن و بشێن لایەنên دی ku siyasetên xۆ با ساناییتر بمەشێنن ڕەنگە ئەڤەل لایەنێک بیت و احتیمالە مژولبوونا ئەمریکا ژی بە هەلبژارتنان فاکتەرێکی دی بیتن ku li vê qonağê da li vî wextî da layەنê şîe hewldan xêrayî van proje derbas bikin çikî em zanin li wextê tranzîşinê da wextê haletekî veguhastina desalatê hebît li welatekî wekû Emerîka ku taradeyekî baş piştevaniya Herêma Kurdistanê kiriye ew dişêm sanayîtir proje planê xwe derbas bikin evelayek belê ekîd jî pêwendiya navbera İran ve layînê şîe و PKK yana bijîn layînekî PKK ne pêwendiyekî veşartiye zimlê aynî menzûma siyasî ve ev bûne kartek yan amrazek bo cêbecêkirina beşekî mezin li siyaseta derve ya İranê vê devera hanê belê ez pêwendiyê dibînim navbera her du haleta da. Doktor Hejar Beşîr Sedûn çavderê siyasî mamostaya zanîngê payeke rastexwe ji duhokê gelma dabûn zor spas ba doktor. Zor spas. Herbijî. Li Herêma Kurdistanê 29 kesên din bi vîrusê koronayê canê xwe ji dest dan. Wezareta Tenduristiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê vê jarê belav kiriye ku 24 dem jimêrê derbas bûyde 1107 kesên din bi koronayê ketine 29 kesan jî canê xwe ji dest dayîn. Her wasa 471 tûjbû çareser bûn. Vê amarê hejmara tûjbûyên koronayê geşte 87,770